West Karbenglong DCSI Hamren hukum ki piateng si pini Hamren Rongsopi Rongbong Ronghang pathu aklam along alira cham ki pipen Republic de katalon duna son thot si ongdunga sai ka masai hem anparta mithang a hem along dedalama phan aman ki pi Hamren West Karbenglong district hem pialong aning kanwanga son thot si mesen samdin pen Ingdeng-74th Republic de talondun ada por phai trok rachitim pen det longri kaching honalun ke rot par jusi abang Putin tame amethanga hemalong por phai trok sia por dedalama pangjar dun rinti anparta Karbenglong Autonomous Council ka parlo sai kam thomke asai hemalong sitame dedalama pangjar dun halapu prek jama sai kama asai hemalong anparta lokacharli asai hemalong ta Ingdeng-74th Republic de katalon dun Hamren Cultural Center asai hemalong Republic de katalon asonsi Hamren DFO alam toipen Hamren Public Garden along ingnam raikom sai khetum pen stame dedalama pangjar dun pen khailongwi ki jokwanar ni ketheya puthak chethan chimum ponsi talondun la sophie ongdung school logachar likim sumar kethegiding sarphi sarphu aklimang phar arat chejeng pen rongbong ronghang pathu aklam along palidamsi aliralon pidun halapu western range dogmukatum amethanga sai hemalong ningarong alun pen Ingdeng-74th India Republic de katalondon ada por phai narkeba por malom pen western range dogmuka long ACF Rajen Rongpia hin pen patirpi ponsi Ingdeng-74th Republic de katalon pon ada por phai narkeba por alom pen ACF Rajen Rongpia hin pen det pialama intur ponsi Republic de katalon pon nangkok aputhak hanpaklar pon bangso Republic de katalon pon along western range dogmuka ke parlo bokalia bit Huluni bit, Hauraghat bit, Parokha bit, Sildharampur bit, Samilangso bit office atum anta chetong dusi. Ingdeng-74th Republic de katalon amen pen ason ke pathu ka chepate pen ningarong chipipon. Hamren pen Daniel Inghi, Dogmoka pen Samsing Ingti, Karbenglong Live.